guys, and I vlogs there. What's up guys? So pag-feeling na di guys. So, okay, number 1, this is Tagalog, it's not English. And then later will be English. It's going English. Okay, number 1. Bahay. This is already in the school, but Wala. I reviewed here. Okay. Kilay. Kung saan mga words yung gigamit? I, A, o sa man? Kilay. 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 You know kilay in the Bisaya, this one. The eyebrow. Kilay. Kilay. Sige. Ay, ito ako naggamit. A, sigurado A. Dili Sigurado ay. A. Ay. Kilay. Kilay. Manama. Kilay. Number 3. Basura. Basura. Isa ng mga words yung gigamit. Basura is mean o sura. This is my life. This is my life. This is my life. Okay. Mana? Okay. Basura. Mana? Himaya. Ha? Himaya. Hi. Ma. Ya. Himaya. Mana? Gitara. Gi. Usa. Gi. Gi. Sigurado ko I ito. Sure. Gi. Tahu sa ganito? Gitara. Kita. Tara. Mana? Katawa. You know katawa in the Bisaya is laughing. Sige. Sige. Kataw. Katawa. Saya. Laughing. Laughing akong islingon. Katawa. Ka. Wa. Tawa. Tawa. Wala. Wala. Okay. Next. Laruan. La. R. Laruan. 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 Yo.
Ubo na din siya. Is you guys. Laruan. Tambal sa ubo ice cream. Ma. Is you laruan. Ice cream. Tambal na. Laruan. Laruan. Is you. Mana? Okay. Bagyo. Oh, narong day ko diri day wala ka na perfect sa Bagyo ay. Ha? Sa una, limot na ka sa spelling sa Bagyo. Sige. Narong day ka diri oh, karong ka kusa. Bagyo. Sige. Bagyo. Is. Bang. Bagyo. Ano ma? Kung sa spelling sa Bagyo. Ano, sa mga patakpi oh. Yung ano ma? Bag. Sako di ay. Hindi. Nada ako ng lele. Yan ang itog siya ha? Na. Wala nakapunduga. Budong sa iron mo. Walang dumduman na. Sige, Bagyo. Kung saan man to? Dumduma. Before, na perfect ka na. Pero karon na wrong ka. Diha ka na wrong. Bag. You. You. Oh. Very good. Bag. You. Imong gigamit dito sa eskwelahan ni you. So, na wrong ka. That's why 9/10. But before, she's perfect. She forgot. So, I have to repeat. Review this one always. Okay. Ano? Sasakyan. Sasakyan is kotse. Sige, sasakyan. Anong luma ang mga kuan? Ang mga spelling? Sasakyan. Yan. Sasakyan. 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 Okay. Kasal. 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 Ogoy. Nagirong giniharon. Gitayrong drilong. Sige. No, inarong ni Maria. No, it's correct ang kilay. Basura. Yes, wrong ka sa basura. Sige. Kung sabi ito, Kasal. Sal. So, basura is wrong. Letter U. Letter U. Not O. Inday she put the letter O. She wrong. So, basura is wrong. Check. So, 9/10. It's not a perfect, but it's okay. Only one mistake. So, more more practice. Asa man ang kuno ni himi. Oh, hinong dumigid na. Mag-spelling gani mo, more on I ang gigamit. Kung dili sa tunga-tunga, more on you. Ang sikig to sa katapusan, kalabanan, O. Sige, bye-bye. Thank you for watching. Ito na kong ulit ako. So later, our subject is divide on English.